Empresa PT Mitra Pinastica Mulia Honda lança all new Vario Street, muito com unidade atuida Ronures em Lima. Cerimônia lançamento ne realiza em Timor Plaza e âmbito Night Market e fim de semana ne. Oficial Relação Pública Honda PT Mitra Pinastica Mulia Nura Aziza Hatete. PT Mitra Pinastica Mulia e Timor-Leste ala lançamento ba new Vario Street, muito com unidade atuida Ronures em Lima. No Honda ne hanesan produto ida ba consumidor jovem sira. PT Mitra Pinastica Mulia atau MPM Honda. Nah, MPM Honda itu distributor sepeda motor, suku cadang, dan servis resmi Honda di Timor Leste. Kalau di Indonesia kita ada di wilayah Jawa Timur dan NTT. Kita ekspansi di Timor Leste. Nah, hari ini kita ada kegiatan launching untuk tempat terbaru kami, Honda Vario 125. Itu ya. Nah, hari ini kita ada beberapa agenda acara ya, selain launching kita perkenalkan juga hari ini kita ada program promo ya. Ini pertama kali kita adakan eventnya di Timor Leste. Itu sih. E a lançamento ne visitantes sira mosi a oportunidade atu manang quiz para programa venda especial ne inclui desconto todo $5 no jaquete exclusivo ida hokada só unidade balão sujeito a termo no condição sira nebe aplicável. PT Mitra Pinastica Mulia e Timor-Leste Rasik e Tilerhat Hanesan Palma Motor, KIPT Motor, Diogo Motoforte Motor, Not Cheddars Motor. Iamos modelo CBS disponível e a opção Cortolo, Sporty Mint, Sporty Red, no Sporty Black modelo Street, oferece Street Black Coral, Street Black Purple, no Street Black White, combina horror coro e wing, ba aparência ida, nebe atrativo, no expressivo lutang. Vario 125 ya CBS ISS, CBS Sporty sama Street. Jadi kalau untuk varian Vario 125 itu ada 3 tipe. Gitu ya. Untuk harganya itu di range $1.750 sampai $1.880. Itu tergantung tipenya yang saya sebutkan tadi ya. Jadi ada 3 tipe. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post.